Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje igabanuka ry'inkunga inyuzwa mu kigega cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, abasesengura iby'iterambere mpuzamahanga baravuga ko ari igihe cya Afurika cyo gucuka ku nkunga z'amahanga, uyu mugabane ugatangira urugendo rwo kwigira. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na Tuyisenge Adolphe. Kugabanya mu buryo bwose bushoboka inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziha ibihugu by'amahanga biri mu byo perezida w'iki gihugu Donald Trump yasezeranije abaturage kuva ubwo yiyamamazaga. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo hatangajwe ko ikigega cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga kigiye kuvanwaho kikagirwa ishami rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kubera imikorere yacyo idahwitse. Imaze igihe iyoborwa n'abantu bameze nk'abataye umutwe. Ubu rero turimo kubirukana. USAID iyoborwa n'abantu batuzuye. Ubu turimo kubirukana bose, nyuma tuzafata undi mwanzuro. Umuyobozi w'urwego rugenzura uko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha ingengo y'imari Elon Musk avuga ko kugabanya amafaranga igihugu gitanga hanze bizanagabanya izamuka ry'ibiciro imbere mu gihugu. Iyo ugabanije ibyo Leta itakaza bisobanuye neza ko uba ugabanije umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro, nyuma n'inyungu ku nguzanyo zikajya hasi kubera ko Leta itaba ikirimo kuguza amafaranga. Iyo Leta irimo kuguza amafaranga ibiyahanganiye n'abandi bashaka kuyaguza, ibyo bigatuma inyungu ku nguzanyo zizamuka. Iyo rero Leta igabanya ibyitakaza ku baturage imbere mu gihugu, ubukode bw'inzu bugenda bugabanuka, ingwate ku nguzanyo zikoroshywa ndetse n'ibindi nk'imodoka. Uyu Elon Musk aherutse kwandika ku rubuga rwa X ko iki kigega ari agatsiko k'abagizi ba nabi gakwiriye kurandurwa. USAID ubundi niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuza inkunga igenerwa ibikorwa by'ubutabazi by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Mu myaka irenga 60 ishize, umwarimu muri kaminuza Dr. Rusa Bagirishya asanga guhagarika bene iyi nkunga bigaragaza ko igihe kigeze ngo Afurika ishaka uko yakwigira. Trump biriya yakoze iyo babikora bose kuva kera, kubera ikintu bita aid ni aid nyine. Aid ntishobora gutuma hari icyo ugeraho, kuko iyo ufashwa ntutekereza. Ikintu bita gufashwa, kugaburirwa, utakaza stati yawe y'umuntu ukabigitungwa. Ubu ni nkaho inka yawe bayaga ubwatsi ukabuhagarika, irahangayika irabira cyane, ariko ntabwo ipfa, ejo izamena ikiraro ijye kurisha. Izo aid z'abanyamerika n'abanyagusida yose ni intwaro ituma wowe udatekereza, udashobora kwiha. Mu Rwanda USAID itera inkunga ibikorwa biri mu nzego z'ubuvuzi, ubuhinzi, uburezi n'ibindi. Impuguke mu bukungu Strato Habyarimana agaragaza ko u Rwanda rwatangiye inzira nziza yo kwigira ku ngengo y'imari, kuko buri yishakaho ku gipimo cya 83.2%, ibigaragaza ko izi mpinduka nta ngaruka ziremereye zizarugeraho. Hari ibihugu mbese ubona mu by'ukuri inkunga ituruka muri Amerika ibafatiye runini, ariko twe mu Rwanda nkeka yuko dushobora ntago bizatugiraho ingaruka ihambaye cyane. Izabaho ingaruka, izabaho, ntabwo nukuvuga ko ntayo, ariko ntago izaba ihambaye cyane nk'iyo mu bihugu bimwe na bimwe. Muri Afurika hari ibihugu bigera kuri 6 bibarirwa mu bihugu 10 bifata inkunga nini cyane ituruka muri Amerika. Ufashe ibihugu 10 bifashwa na Amerika, 6 biri muri Afurika. Ibyo bihugu 6 bibona amafaranga afatika. Ayo mafaranga rero aramutse avuyemo mu ngengo y'imari yabyo, kugira ngo bizayadabute bizabashe guhangana n'ingaruka zabyo, bizagorana kurusha uko twego byagenda mu Rwanda, kubera ko twebwe nibura turavuga tuti yego natwe bizatugiraho ingaruka, ariko twatangira urugendo rwo kuvuga ngo reka twigire. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki ya 10 y'ukwezi gushize kwa mbere, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko impinduka zitari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo ko ziri ku isi hose, ibikwiriye gutanga isomo ryo kwirwanaho. Ntabwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa hari impinduka. Hari byinshi mbona bigenda bihinduka hirya no hino mu isi ku muvuduko munini. Binadusaba gukorana cyane kugira ngo dushobore kwirwanaho ubwacu, ukurikije impinduka zidasanzwe zigenda zigaragara hirya no hino ku isi. Change sweeping across the world.
ikigega cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyashinzwe mu 1961 gifite icyicaro i Washington no mu bindi bihugu birenga 60 ariko kikanakorera mu bindi byinshi aho gifite abakozi barenga 10,000 benshi bakorera hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare yo mu 2023 igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze miliyari 68 z'amadolari y'Amerika nk'inkunga igenewe amahanga, aho muri aya arenga miliyari 40 yanyujijwe muri iki kigega. Tuyisenge Adolphe, i Kigali.